Bafowethu libona semfika lapha hayi. Awuphatha sethe ngiphume lapha na into zakhona uvele wavuka ekuseni ejikisile ukuthi ngimenzeni upastor angikwazi. Ngoba into yenzakalela lapha nantu upastor kulomi mama lapha obuye lapha echinga kupastor ethi mina ngikhohlisa ingane yakhe. Yabo. So pastor asalala kukuhle lapha ngamtshela pastor umama lo unjani uyangidelela vela ngomama lana vele bengidelela ethi angangichaya mina bafo ngengichaya umfazi la uyakwazi so pastor wathi hey hamba kumfowenu so akule lapha dingapho so that's why bese kuphi la ngeke ilungeleyo baba asinandawo yakhe umfowenu la ngeke ngihlala nomfowenu futhi la mina baba ngeke ngilunge iyaphinda ibuyile futhi uyakhumbula kwenzeke the last time ngizophatha leyo nkinga mina futhi angeke iyaphinda bengicela ngoba vele kulama piece job ade ngiwatholile lapha bensilami ngingasebenza ngibe sengihle ngiphume la ngoba kulama piece job vele ade thembisa vele ade ngiwatholile ayikho indawo yakho la ayikho mtshela umfowenu baba ukuthi ayikho indawo yakho la ngeke mina ngihlala naye futhi ngeke uyabona ukuthi ungifaka inkingeni engakanani yo le nkinga iyaphinda le nkinga yakhe lo muntu ngeke sikwazi ukunceda mtshele baba ngeke endoda uyeza unkosikazi wami ukuthi uthini uyasiqabanisa futhi iyaqala le ngxabano futhi siloko siqabana njalo nje nonkosikazi kwafika wena sowuyile futhi soloko siqabana nonkosikazi wakho ngicela ukuthi maybe bengihlala iviki lami iviki iphenduka unyaka wonke ngeke sikumele lokho angeke kulunge try next door ngeke nemfi baba ngitshela umfowenu ukuthi angeke ahlale la finish uyezwa ke ndoda uyezwa ubi yazo ubi yes ngazi ukuthi uthini bafona ngicela ngicela ukuthi ukhulume la ngihlale just 1 week ngilama piece job lapha ngingwadenzisi wathi so lami ngabamba lo muntu mfana uthe ufuna ukuthi sisheso angisoze lami ngihla ngiyacela mfowethu akulala lapha engakhalela hayi ndoda ngeke uzongahle kunzima ndoda kunzima uyambona ukuthi lo muntu uyalwa kafuni angazongena kanjani ke mina uyambona ukuthi uyalwa ngomngena kanjani umuntu elo kanje ngicela nama isukuthi uyabona ngavele ngithola umsebenzi ngiyasuka ngupastor la ubekwazi ukuthi ngithola umsebenzi but ungikhiphe kabuhlungu lapha hayi ngiyacela yes lento iyangixaka straight lento yakho lena hayi manje iyabuya yaphinda ibuya hayi besihleli nepeace ngomnkosikazi wami kunepeace la endlini sekubuya we futhi lento iyaqala phansi manje lento empi la endlini umsindo wala engafuni awufuni umsindo awufuni lo msindo la endlini makhona wena angifuni eniyabuya manje ngicela wafuthi madoda ngikhulumela yona ngicela hayi awuthi ngibone hey madoda azingafa bodwa ngifelani awungafa hayi angiphume hayi yazi njalo ngiyacela angeke ahlala isikhathi eside just 1 week nje kuphela stand is 1 week uyahamba akahlala isikhathi so wazi kanjani ukuthi uzohamba uyamazi umfowenu njani baba uyamazi uthembisile ukuthi hleza akhuluma lokho ayenza lokho uthembisile ngiyakutshela please yazi ngilungile baba 1 week only 1 week mayipheli viki aphume la ngiyacela 1 week nje kuphela angifuni mina ukuhlala nomfowenu angifuni ngiyabonga 1 week that's it ndoda hayi ungathi ngiyalunga but sikuthembisa nje 1 week ndoda just iviki nje kuphela uhlala iviki lonke lodwa phela hamba baba please ungangixabanisi nonkosikazi wami ngiyacela just for 1 week uyahamba okay so zwile yeah isenzwile yabona yesozwile okay mntwana okay yabona